Danas na testu imamo Citroen C5 Aircross. To je SUV verzija Citroenovog flagshipa i ujedno zadnji Citroenov dizelski model. U ponudi C5 Aircrossa ostaju mild hibrid, plug-in hibrid i čisti benzinac. Sada se Citroen pokušava riješiti ovoga dizelaša. Ovo je Blue HDI, dobro poznat 1.5 motor sa 4 cilindra i 130 konja. Ovih 130 konja upareni sa 8-stupanjskim automatikom dovode ovaj auto do 100 za 10,6 sekundi i ide do 189 km/h. Mild hibrid ima ukupnu snagu od 145 konja, što čine 136 konja 1.2 benzinskog motora s 3 cilindra i mali elektromotor. Krajna brzina mu je 200 km/h, a ubrzanje 10,2 sekunde. Plug-in hibrid ima ukupnu snagu od 224 konja. Pokreću ga 1.6 litreni benzinski motor od 181 konj i elektromotor od 110 konja. Puno vas će primijetiti kako 181 plus 110 nije 224, pa ću podsjetiti da se snage elektromotora i motora s unutarnjim izgaranjem ne zbrajaju plusom, nego po sjecištu krivulja, pa zato brojke nisu tako izravne. Ova kombinacija pogona dovodi auto do stotke za 8,9 sekundi i ide do maksimalnih 225 km/h. Čistim električnim pogonom moguće ga je voziti otprilike 60 km, a maksimalna brzina mu je tada 135 km/h. C5 je najveći SUV u Citroenovoj ponudi i bazira se na najvećoj platformi u Stellantisovoj ponudi, ne samo po brojkama, što znači duljina mu je ravno 4,5 metra, što ne zvuči baš toliko veliko na papiru, ali kada ga pogledamo, ovo je ozbiljan obiteljski putnički auto. C5 Aircross je faceliftiran 2023. godine i dobro su ukomponirali krom sa crnim detaljima, pogotovo u ovoj Eclipse plavoj boji, što je po danu tamno plava, po noći je crna, sa kromiranim detaljima napred, kromiranim detaljima sa strane i ovim krasnim 18 cola felgama. Imamo crne retrovizore, crne krovne nosače, crni ovaj air bumper koji je Citroen preuzeo od ovih svojih manjih modela, da te na parkingu negdje neko ne očehne sa vratima. Jako lijepo izgleda. Dizajn od naprijed se nastavlja i iza. Imamo nova 3D LED stražnja svjetla, zatamnjena stražnja stakla i uz ovu tamnu boju i zatamnjena stakla imamo dva kromirana auspuha dole. Nisu pravi, ali uz tamnu boju ovaj krom jako lijepo dolazi do izražaja. Što se tiče gabarita, ovaj auto je dugačak točno 4,5 metra, a masa mu je 1567 kg. Prava stvar mu je gepek. Imamo 580 litara kada je ovaj false floor podignut i kada su sicevi skroz prema iza. Kada false floor spustimo, ispod se nalazi pravi rezervni kotač i siceve malo prema naprijed gurnemo, dobijamo čak 720 litara. A ako preklopimo stražnje siceve, imamo 1630 litara, što je jako puno. Unutrašnjost je jako moderna, jako futuristička, isto jako lijepo dizajnirana i moram reći da je dosta udobna zahvaljujući Citroenovim sjedalima sa memory pijenom koji su dosta poznati u prošlosti i stvarno jesu dosta udobni. Pošto je ovo Citroenov flagship, stvarno su ga nakrcali opremom. Od komanda na volanu, dvozonske automatske klime, imamo dva LCD ekrana sa hrpom gumbića, ali većina toga se svejedno radi preko LCD ekrana. Imamo navigaciju, automatski mjenjač sa 8 brzina, modove rada, znači stvarno svega što god poželiš. Od tehničke opreme imamo senzor mrtvog kuta, senzor za kišu i za svjetlo, imamo adaptivni tempomat, pasivnu i aktivnu sigurnost, ručice od automatskog mjenjača na volanu i keyless go. Uz dobru opremu i puno pozitivnih stvari, naravno ima i toga što mi se baš i ne sviđa. Kontroler za tempomat estetski totalno odskače od ostatka interijera. Sve je vizualno lijepo ukomponirano osim te poluge.
Također, nije baš najjednostavniji za koristiti za nešto što se nalazi ispod volana i kontrolira bez gledanja. Još jedna boljka je to što, iako ima puno gumbića na središnjoj konzoli, većinom funkcija, kao na primjer klimatizacijom, se i dalje kontrolira preko ekrana. Što se tiče pretinaca za odlagat, ovaj auto me jako iznenađuje. Znači ima pretince posvuda. Od tu jednog velikog pretinca za, ne znam, ključ i nešto, pretinca za mobitel ovdje da može vertikalno stajati, pretinca i bežični punjač za mobitel ovdje. Imamo dva cup holdera, velike pretince u vratima, tu još nekakav pretinac. Imamo veliku središnju konzolu koja se može staviti guma, a ispod je jedno 30 litara hlađen pretinac i uz to još imamo veliki pretinac ovdje sa strane. Kada pričamo o materijalima, Citroen je stavio ugodne i mekane materijale na one dijelove koji se i stvarno dodiraju. Naprimjer, volan je jako ugodan, ovaj tu dio je mekan i onda kada se pomaknemo, ovo je opet tvrdo. Ista stvar kod vrata. Ovaj dio je mekan, mekana guma, ovdje imamo kožu sa plavim koncima, a ovaj dio je tvrd. To je bilo i za očekivati jer ipak nekako Citroen mora opravdati svoju cijenu. Ne može sve biti lijepi materijal, ali tamo gdje se stvarno stavljaju ruke, to što je bitno je jako ugodno. Što se tiče stražnje klupe, ovaj auto jako puno nudi za svoja 4,5 metra. Uz već dosta prostornu stražnju klupu možemo stražnje sice kada nađemo ovu kopču još nasloniti i možemo ih pomicati, tako da ima mjesta stvarno za sve. Ako treba proširiti malo gepek ili ako treba više mjesta na stražnjoj klupi, u redu je. Dizajn je isto jako lijep, znači dizajn od napred sa stičigom i alkantarom imamo i iza. Jako puno pretinaca od ovih avionskih s lijeve i sa desne strane. Imamo u vratima jako veliki pretinac i opet mali pretinac ovdje sa strane. Ventilacija od klime i USB priključak ovdje kojeg ne znam kako se vadi, ali nema veze. Što se još tiče prostranosti, imamo 3 sjedala, znači 3 prava sjedala i u sredini nema ovoga tunela, tako da se može fino sa nogama, nema nikakvog gužvanja. Zaključno, sviđa mi se ovaj auto. Jako se lijepo vozi, dizajn mu je dobro pogođen, pun je opreme, prostran i udoban. Super moderan auto kojeg se može dobiti za pod navodnicima normalnu cijenu. Nije napuhan luksuzom kao neke njemačke marke, ali to mu ni nije cilj. Mislim da je sve u svemu Citroen s njim dobro pogodio tržište.